au kamata proklama koe pongpongini. Tapa mo e Haotonga, Boono, tahine kuini. Tapa mo e Plinis Kalauni, mo e whare o Tupou. Tapa mo e Eksea, whare area. Maai ho ik me mipa e whare area tonga. Tapa mo e pare mia, mo e ho iki. Minista e kapneti. Tapa mo ho iki, mo hatau i whanua. Tapa mo e whakawhalangalangi o e aha koeni. Ik minista o e potngawi whakalot whanua. Honorable Sinaita Kala tu itahi. Tapa mo e totaha o kune tokangai ai preanga Siapani. The acting Japanese head of mission, Daishiki Toshi Yuki. I hope I pronounced that right. Tapa mo e whawhawhonga o e pange e sia i tongani, Polowini Whatsia. Tapa mo e CEO e Potngawe, kautaki o e Potngawe, nahi ngawe anga whakalot whanua. Tapa mo e whawhikau mo hataklotu. Tapa mo e kau pure whakawahe, kau whisakolo. Tapa mo e kau pure ngā ue, me he tawhaka pure anga, mo e tawhaaki o ikai ke whakapure anga. Pea tapa mo e project manager, koe me tonga e ki i Porokalama ko e ni. Ai ko integrated aged care, pe ko e Porokalama whakatahataha i tokanga i kina mawahe o i kau tau reke reka. Pe koe rewa ai whakatapa mawahe, ki he kau tau reke reka, mo e honau kau tauhi, o kuhinga e tau whakatahe whiawhi, whakolo he pongpongi, whakolo ko eni. As for non-Tongan speakers, my name is Siweli Linmone. I'm the gender officer for this program, and I am delighted to be your mistress of ceremony to guide you through the program for today. It's a beautiful day, and today we're celebrating caregivers and the work that they do for our elderly people here in Tonga. Without much further ado, we will continue to the program. Ai kamatak peta o proklama I he pongpongini ai lotu, ai e tataki ai whewhika wiriwaka, ka kimua ke ne whai ai tataki whakalau maarie, o koukore heni ki he taha o I kau tauhi e kau tau reke reka, o ki heni ai a Wusika Tuitawaki, pea ko loto lelei ki haulau e tau urakihimi, e tataki atuia e he tāmea lea, tau whiawhia o ku I heni ai tangata koini mo ene mea lea ki tataki tau tōru I he kamata o e tau proklama he pongpongini. So our prayer program will start with one of the caregivers reading the hymn. We will all stand and sing the hymn. After that, a scripture will be read. Ai lawat lewa pot folfola e he taha I kau pure whakawahe me hihifo e hao whanga pāhulu. Pea tok osko ia, pea whai lewa e popo whakalau maaria. E he tangata ik whawhikau. The Reverend will give the a little short blessing before he does the prayers. So ko kore teni ki a Wusika, ki ka taki mai o lau e tauhimi. Mo whakamore ko e tauhimi ena na o stufa atu, ka mo mea haki o lunga kau ngā kau mai he hiwa e himi ko ini. Whalawhalahi me kamata ake tau ngawe ke pongpongi ni mangia o nongo fulu maua, lima o no ua. Hiwae ai o whalahi, ho tako eri I mua, na ne hifo ki mamani, ke huhui ai popula. O whae ka koha ofa, li ne whai I he akau. Si suna ne maten noa, ke huhui hako e moa. Amen.
O e wholawhola o e pongpongini o ia ka mi he fuakawa motua toi e palofita ko Aisea whangfulu mahiwa o e wahe te ko matalau pe me vesi ulogi ki hono fitu o e konga Aisea wahe whahiwa vesi ulogi ki hono fitu pe pēa hono hiki whanongo ai ngahi motu kia te au, pia tokanga mai, ai ngahi whaahinga mama o. Taulu hoku whanauhi mo e ui au e Sihova. Taulu mihe manawa o e ku whae, o e ku takua, hoku hingoa. Kanare ngauhi hoku ngoto ke hange ko e hereta maasila. Nane fufu au i he malu o hono ni ma. Pe kone ngauhi au, koe ngahau kua olo olo. Kone whakapuri au, i hene ho whangahau. Pea ne wholofola kia te au, koe ko sevani ti koe. Si isileri. A koe o ku tuuai e ko whaka ofa ofa. Ko pehe au, o whakaongo sia noa. Wa osi hoku mālohi, i he kotonge esi, momona. A reongo ia, ka totonu oku ia Sihova pē. Pe koe ku ngā ue, oku i hoku otua pē. Ka ku wholofola eni a Sihova, a ia nare ngauhi au, talu hoku whanau i ke hoko ko ne se wāniti. Ke whakafoki a se kope kia te ia. Pea ke whaia e tānaki o Isileri kia te ia. E ko hā langi kia Sihova, pea ko hoku o tua o ne hoko o hoku mālohinga. Pea ne wholofola mai. Ko hoko koe ku sevaniti, ke ne whotohu a ngahi matakari o se kope. Pea ke whakafoki a e toenga tauhi o Isileri, koe mea si ia. Ka te tuku kia te koe, koe mama ke ngahi pure anga, ke hoko koe ku whaka moui anga. O au, ki he ngatanga o mamani. O whai tapu kena e o tua, ai wholofola ko tau ngon. Amen. Tapu ki he awhio e o tua mafi, awhio e o tau loto ngā. Tau patu ki he whalangilangi. Ka koe eiki minista, oe pot ngā ue, ai mia, sinai takala tuita. Whatapati ki he whawhonga me ofisi o e Purianga Siapani, Mark Motoro Tape. Kore pe mua ke u whamarumaru atu he tala whakatapu ko ka mata ki he MC o e Pongpongin. Ka whai pe mua ki pou nau pe. Koe re so ni koe na e toki lau. Na hiki ia he palofita ko Aisea. Ko Aisea na e mo uia he tau e valunge au. Ki mua ia pe a toki alo ia sisu. Nai mo ia Aisea i he pureanga, pe koe Jerusalema motua, ta tau tofu pea mo tongani he ahoni. Jerusalema koe na tokolahe apito i nau kau toka vai. E ka kaina si kui, po uri ho nau ngahi fofo ngā, ai mo e kau tou reke kai, kei ke te hatahete ne whai ho nau tauhi, na nau si whaka ofa. Mo ia Aisea he kuonga ko ia, pa kui Aisea ia koe Jerusalema motua, whamatala kia e wahe uluaki. Ke wahe tolu hiwa koe tohi Aisea. Koe tohi Aisea, koe tohi e visone Aisea. Pe he kawako tohi tapu, nai toko tolu e Aisea ka nai taha peia.
Pamatala e vahe uluaki ko Aisea, vesi uluaki ko visione a Aisea ko foha Amosi. Ai ana visione a Aisea me he fonua hange tope ko tautou. Toko lahe kau tau leke kai. Ko kau toko lahe pito mo kakaina e mate ke i talavou. Ne avarisi peke tau nongo fulu. Nofo Aisea i o visione ki hakuonga ia ha Jerusalema fo. Peko Jerusalema fo tala noa ki ai a Aisea vahe nima o no ke vahe o no. Famore more peka pau te motoki me at ko mo ngahi apio me ai foki ai. Ka ko Jerusalema ko ia tala mai ka pau ia taha mate malaia toki mate ia ko te au tupu hono tau. Tala mai ka pau e ko Jerusalema ko ia ta ko to whakataha pe laione ia pe amoe lami. Na wa inga pe nau tolu. Ko mea wa inga ko ia whanau na kai ke kumi ha tamapu ai pe ko mea whana hufanga whakatapu. Na nau wa inga ke nau tolu ke lasa. Ai ngata huhu kona. Ko mea na nau wa inga. Na kia mau ia ke kia palo pare mai. No wha Aisea me Jerusalema motua hangepe ko tonga ia honi o visone. Ko whenai ha kuonga. E fia pe ai e kau tau. E tau kau tau regere kamo e tau kau vai. Te hanga pe Aisea tari e ne whehu ina e whai. Pea koe tari e vahe whanoa ke vahe nime nima. Koe tohi Aisea. Koe ngai hiva e wha. Pea koe ngai hiva koe guia koe hiva. Koe se vaniti whare ngā mamahi. Pea koe ua e ne hiva. Le soni nai lau maa ki tau tolu e pongpongini. Ka pao na mo mea le rei ke le soni nai lau. Whakamatala ia ke he ngā ue se vaniti whare ngā mamahi koe ni. E anga whewhe hono ririu a tonga. Tukunga koe ahe ahoni ki ha tonga. Na visone koe ki aia Aisea. Whai ia koe ki tau whai e tau tolu. Whamore more pe pon ngau e mia e ki minista. Koe ke whai ia he pure a ngau. Koe ke whai ia he pon ngau e mia. Whai ia he se vaniti whare ngā mamahi. Koe hinga e hiva e wha. Se vaniti whare ngā mamahi utala noa ke Aisea. Koe ne hoko mai. Hiva ulua ki u hahe ves wha ua ko no uia e se vaniti. Hiva eni hono ua. I he vahe wha hiva e le sona e lau. Weha no ngahi whatongi ai. Tala noa e tohi koe ni a Aisea. Hoko mai se vaniti whare ngā mahi pa koe ne rea. E maa silau hangea here tā whakatau mata. Whaku hinga ia ki heni si kau tau. Taimi koe rea ai. Hange koe tau le soni koe he sāpate. Hange ia ha rea ha tamako. Taimi koku mamahi ai koe kau tau rekere kāpea mo kau vai. Taimi pe urea mai ai se vaniti. Fie maari e pe anonga. Mau e nonga pe mo e fie maari. Pehe ai se vaniti whare ngā mamahi koe. Tala mai he tohi koe Aisea. Se vaniti koe ni ko isileri. Pe aku tuu ai e ku whakaafo ofa. Koe se vaniti koe ni. Taimi koe ne whai ai hono whatongia. Koe kau taurekere ka mo e kau vai. Koe hau nau tolu he talavou. Pea mo e whakaofo ofa. Pea te nau whiawhia. Tala mai he resoni o e pongpongini. Se vaniti koe ni uhange e ha mama. Ki he ngahi pureanga. Whamure more peka. Ka pau kaha ni iho ku po uri ho nau fofonga. Po uri ho nau fofonga nau to. Ka ku hoko se vanitia. Ko nau matai, ko nau fofonga. Nau tolu te ni ko se vaniti ko ni te ne hanga whakaino hino ki nau to. Te nau inase ngahi monu pe mo ngahi tāpua. Whatawange pe kau tau. O whalahi ati ka te ngmo tolu mo. Whatongia lahi. Ma whatuki o mo fuesia. O whalahi ati ke si kau tau regereka. Kau whainga tāia whakasino. Whanonga goni u tau whai he wike koe ni. Tau hanga peki he kolosi. Koe tumu e ngā ue se vaniti. Koe ne hao liriu. Tau nofo mo ulaloa. E tau alaanga. Pa mo e sino lang ia. Ko ai e kalaisa. Kai ke tau mamahi. Kai ke tau tau reka peo. Au ke ngatanga. Hoko mai a kalaisa. Koe se vaniti a ngai se vaniti. Ia tene hanga liriu e tau ngahi mamahi. E ai pe au e hoko ai koe koto fia ke tau loto. E o tua mafi koe hau tai riua e afiona. Ke afio he tau kakapa. Whawhetai. Tala mai ko ke hoko mai he ai anga kai o e manu. Ko ke toa e anga e tangata, e anga e se vaniti. Ke toa e tauveri, pia mo e pesoni vai. Ke whai ho mau hake aki, pia mo mau whakalangi. Whawhetai o tua. Nei more mau amanaki, pia mo mau tua merie. Ko e mau sio na whai peki whai toka.
Ai taimilahe o tua, whepaki mo e mau whakakaukau, mau whehuia, pena e anga whewhe, ko hea no uhinga, mau au sia, tūnga o mau iai he aho koine o tua. Ako mau koloa, pia mo mau tāpo aki. Kia whio pei ho mau loto lotonga. Tala mai koe tui, ka koe tui peke tākaua. Koe eiki, ka koe eiki o kuanga whakatua. Ke pou ki mau tolu he mau mamahi. Ka ku ke whai ho mau whakamama. Te whai ho mau langa hake, ke te tāna ki mau tolu. I ngahi whanua ke kehna mau mo vete. Omi ki mau tolu ke tākanga. Ai a Fiona. Koe mau amana ki ia. Pia mo e mau whakatua meri e. Makatunga e o tuha o ni maaki. Si kau se vaniti koe. Ni maaki ai potunga au e koe ni ai purianga. Eiki minista. E mai CEO. Ka mai kau tare kita. Kau taki ngā ue. Kau mai si kau ngā ue. Ui ki mau tole aho koe ni o tua ke mau whakailonga ai ngā ue. Osi ki a verenga ko whai he kau tauhi. Nau whai aho no toka ngai e mau kau tau reke reka. Kau maasi e mau kau whaingata ia whakaisina. Koe whahaanga, mau ofa ke a Fiona. Koe pau ke mau tuku lolo kakato. Koe mau hoko koe kau se vaniti. Ke hange koe tala loto e apostolo ko paula. Ke a tek mau tolu e whahinga loto pehe. E whahinga loto koe na ia klaisi su. Neongo ene tatau pia mo a Fiona. Kana ke toa e anga se vaniti. Ke hoko mai koe tangata. Kai malawa. Ke whai ho mau tauhi. Mo mau whamaui. Mau whawhetai o tua. E whatongia e pongpongi koe ni o tua. Ko whai aho no whailonga e kamataanga e polo kalama koe ni o tua. Ko mau kamata pia mo a Fiona. Ko e kau mai a Fiona o whakauri ho mau waka. Ka wae tua merie. Whonga ola e whatongia pia mo e polo kalama koe ni o tua. Whai tāpekina. E minista. Mo e tataki o whai e potunga wen. Kau mai CEO. Kau mai kau ngau e kotoa pe. Ai mia. Kau mai si kau tau reke reka. Kau whainga tai a whakasina. Kau mai si kau tauhi o tua. Kau mai whafofonga me he ofisi o e pureanga siapani. Kau mai si kau whalang lang ko toa pe pongpongini o tua mau whatawang. Mau hapai hake o tua hoko e whatongia e pongpong koin. Tu ke lang i ai pe. Ke tataki e pe ho afio. Tataki ag mau tole a koin pak whakakato mai lotu mo hu ko hake atun. Ko le kotoa e ni hua whapeta hoa loko si sukraisa na ke ako mai ka mau ka lotu pe ke mau pehe. Ko mau tamai ki he van. Tā kua o tua. Ko mai o uri. Whai whina mai. E koe e rani. E whoka. Wha aku mai rani. Wha mori mora. Mau wha mori mora ki ato wha peo mai. Ia oe nā tuku mau tōki ai ai. Kākau matou me whi. E o kō ai pūri. Moi māma. Moi kōri. O tāngat. E tāngat. E mi. Whamalo i he lotu whalamari e ku tau kamata aki ai programa koe ni. Pea ko kore heni ki he ofisa pure, pe koe CEO ai Potungawe o e ngahi ngawe whakalotu whanua, po lotu whanua paunga, ke ne kātaki o whai ai lea taritari. I'd like to call the CEO of the Ministry of Internal Affairs to please give the welcome address. Tapki he awhia e taha mai o tau lotonga. Tapki a tupo ono, kuina naspau. Pea mo e whare tupo. Pea ko huwhanga te ngai whakatap. Mo e talamaro e whanua. Na kamata ake tau porokarama ke pongpongi. Kau tō e whanga maarieni. Ke whakakoata e taritari maa whana ki moto. Ke porokarama, ko whakailonga. O whaake tokon whase niti, mai kau tauhi o kau tōreke reka o tonga ni. Hange pe koe a kua mō mea i, o klorotonga lere pe, ai poro karama tokon nia ai pureanga, ki kau tōreke reka. Pea pe he whoki, tokon ai pureanga, ke tau whanau whangai tā ia whakaisino. Ka koe pongpongini, te tau whakailongai, ai kamata,
o polo kalama tokon ko e ni, ki he kau tauhi e tau kau tō reke reka. Ko polo kalama ko e ni, o whakawhainga maare e ia, me tau kau hoa ngā ue whamaman lahi, kau taha e pange o Esia, pia pe he whoki ki he pure anga siapani. Aia, o ngā ue whakataha ai, ai polo kalama ko e ni, mo e kau taha whamaman lahi ko e ni, mo e pot ngā ue ngahi ngai whalota whanua. Aia koe pongpongini, te tau whakailonga e ia, ai kamata e polo kalama toko ni. Pea pe he whoki, ai kamata a hono tuku atu. Ke kau tauhi koeni, e tau kau tō reke reka, ai uwaki toko ni. Hange pe whokoia o mo mea I, koe konga peeni o polo kalama, mo tau hongo hoa ngā we, o kawai ai langa, ai ngai senta, ke kau tō reke reka, pea pe he whoki, ke ngahi tokoni, ke ngahi no foanga, ke whakawhai ngō fua aki, kono tauhi e tau kau tō reke reka. Pai whekau, oe koe mui atu peeni, ai pure anga, ki he hange koe a koho mea he pongpongi ni, ke tohi kono ai sea, koe mui atu peeni, ai pure anga, ke mau se vāniti, whare ngā ue, mamahi. It is an honor and privilege for me to warmly welcome you to the official launching of the Caregiver Assistance Program. So on behalf of the Honourable Minister, I'd like to warmly welcome you, the Deputy Ambassador from the Japan government, as well as the Asian Development Bank representative here this morning, and mostly to you all caregivers who are with us here this morning. I'd like to warmly welcome you to our program. So as you know, this program for the carers of our elderly, and it is part of the larger project, which includes the building of daycare centers, as well as targeted support, which will enable our elderlies in the home with their accessibility. I'd like to once again acknowledge the Asian Development Bank and the government of Japan for making this dream a reality for Tonga. We embark on this new landmark to create a brighter future for caregivers in our community, and let us support them so they can continue their vital work with the most needed resources and care that they deserve. To the first recipients of the Carers Allowance, do your job with pride. The government is here to support and fulfill your dream. Pe hange koe mea ai whai whekau, te tau mui wae atu pe, ko se vāniti, whare ngā ue, mamahi. Ko ofalahi atu ka kumoto, malo. Malo pito CEO Polotu Paunga, pea kore hendi ko ihi ko e kamata e Polotu ai whamatala programa koe ni, ke hoko atu ai whamatala whakaaulili ke programa koe ni, e he tare ki tau ne tonga e wa ako ni koe ki he sosiale pea mo e ka whaingata ia mo ka tō reke reka ko Luis Manfetoa. I will now call on the director who's in charge of the Social Protection Division, which includes disability, the elderly, to give an overview of the program that we are celebrating today. Luisa Manfetoa. Ko kole pe ke u hufanga atu I he ngahi talafa tap kotoa pe ko whake atu e he kaunanga aku ne tatake ki tau tolu I he pongpongini. Ka e atamua mo oko e whainga maari e koe ni. Ke whai haki I whamatala ko ngā lalahi. Whikau aki pia mo e tau
polokalama koia o ku uhinga e tau iheni i he ahoni. Aia ko e tau polokalama ia o tau whai tokoni ai ai si kau tau leke leka o e whonua. Pe ko e ahoni o kai pe ai whakatapu makehe. Ki he whawhalanglangi o e aho, ona polo sinai takala tuitahi, pia pehepe fōki ki he tangata eiki koia, pia me he ofisi ambastoa siapani, pia pehe ki he tau whakalanglangi, pia me he tawhaaki koia, tau ofisi pia mo Asian Development Bank, o kunau kau mai he pongpongini ke tau kau whataha, pia mo e pule anga tō ngā i hono katoa ngai, pe ko hono whaka ilo ngai o e tawhaaki e taha o e polokalama lahi ko eni ki he kau tauleke leka o e whonua ko e polokalama ia o ku tau hanga o whakapapau i he ahoni ak nau tolu ko ia e hoko atu ki ai ai tokoni ki he kau tauhi. Aia ko e uhinga ia e tau heni i ahoni ka ki mua pau hoko atu ki i whakamatala ko ngā lalahi o e ahoni ko whaampe ke o atu pe ki whakamaala ala ko eni whika o aki pa moe polokalamani ko polokalama ko nina e whatua i he wanoa tahaua. Pea ki mu ai nai pe ngahi tala noa ia ai whakaamu ke iai hangahi whahoko whatongia ki kau taulegeleka o e whonua. Nā tokoni mai ai Pangea Asia ki he whatu o e polokalama ko ni pe nai whai pea moe a ngahi whakataha pea moe kau taulegeleka he taimi ko ia. Ko ne au mai ko ki he tauni mahalo ko e kau pale mi ai ne tolu ko mau pai paasi mai ai o au mai ki he wanoa wa tolu nai whahoko ai ai whamooni ai pule angatonga, pa peke Pangea Asia honotari ko ia ai paanga e tahono po ne tahawalu miliona Amerika ke whahoko ai polokalama ko ni. Aia i he tau liriu whakatonga he aho ni te tau sio tau tolu ke paanga e tolu nima ki he tolu walu tonga miliona. Kokolet ke ai moha tau pasipasi ke fu paanga lahi kuo tupu mai he Pangea ko ia a Asia ke whahoko aki ai whaitokonia ai kautaulekeleka i whonua. Mea taha ke mo whakaukau na yanga whewhe e mau hoko mai, pa mo ngahi he component, pe ko ngahi konga lalahi kon ke tau sio ki ai. Nai whai savea ia ke kautaulekeleka. Pea mahino ka tek mau tolu ngai savea ko ni, ko kautaulekeleka nau whakaamu pe ki nau tolu, ke nau nofo pe ki nau tolu ho nau ngahi api, mo nau ngahi family, mo ulave i pe ko muuria o ku ave ki nau tolu ia tau he ngahi whare mahake ai kautaulekeleka. Ka koe si tau leke tonga he taimi ko ia. Ai tau pehepe ko tau e nia me e fitu walu me ai o whakahoko ai e polokalama ko ni. Nau whaampe na toria ke nau sinof pe na toria i api. He of nau whaipe e nau ki a mo ui ho nau ngahi loto whare mo nau family ke tau ki nau tolu. O koe ke nau loto nau toke ai ha whare ke langa ke nau o mai ki ai. Pea ko e whakakaukau ko ia, pea mo e ngahi whakapapau i e ngahi whie mau, mahino, o kui kai ke lahi ha ngahi whahoko whatongia ia mai kau lekeleka i tō ngani tuku kehepe. Mo manatu pe ki he polokalama ko ia o kuhanga e pule anga o whakaivia ai maa whawhine mo e whamili, ko polokalama pe ia e pule anga pea mo e kakai ko o kui kai ke ngahi potungawe ko kai ke whakapule anga, ke nau hoko mai a ngahi tauhi ko ia, ain o ke si kei lolotonga whakahoko pe e Betty Blake pea mo e maa whawhine mo e whamili. Ai ko polokalama ene si whakaivia he pule anga, o lele mai ai pe, o ke ia o pe ke ahoni, o whai e tokanga ke kautaulekeleka. Kai kehe, te ulawe i he ahoni, ki e polokalamani mohono konga lalahi, ko ia e tolu, o ku whia mao pe ke to lalahi atu pe houani. Ko ha ai projeki ko ni, ko e projeki ko ni ko tokoni whakapatonu ia, ke he kakai taulekeleka ko ia o e whonua. Ko ha ai tau mua, o whia mao ke ha ke aki e kautaulekeleka ia, ke nau aluhake ke ha tuunga, o ha mo ui, o ku toi maa o lungange. Pa ko alawe ko ke maalunga nge ai mo ui ko ne kau taulekeleka o kunau toi mo ui loloa o kunau fiefia o kunau mo ui lelei pe he taim tau pe ko whakahoko whatongia ai kau tauhi o ku kualati o alhake ke hatuunga o ku tika au pito hange ko mea ko na alawe ke ai whaifekau o ku wainga pe a ke la sa ia pa mo he si kakai ko ni ko ke whai pe heha whai huungwhanga he whakatapu o ku ki iu mai e u mai ikai o koe lau maalie lelei au pito
ai feo ai tauhi pe mo tau le kereka pe ko fra am ko e pol kalama ko ni ke a ke tuunga ko ya ko kau tauhi ko o kau tau le kereka ko e nau fra hoko fatongia o ku tika au pito o tawa usia ai tau mo ko ta fam ke a ke ai ko kau tau le kereka hange ko e ku faka lau loto nau tok pekia pe he taimu nau pekia ai ko ke nau si pekia ko loto mama ko to atu e he ha mo to atu ko nga ko ta to kanga ko e kau tauhi ko hono tolu ko hai aku ni whakapaanga ai polo kalama ko ini ko firma upe ke whakahoko whakapaanga ai polo kalama ko ini e panke e sia kau mai ki ai pe mo sia pani pa pe foki pa mo pule anga tonga lahi taha pa anga ko o mai ia pe me he panke e sia ai nau whakapuafua nau toke taha ua po ni 2 miliona ko pa anga ko o mai ko me sia pani o nau 3 miliona ko tonga ko pa anga taha po ni 2 miliona ai aku whakakatoa ia i he taha ono po ni taha walu ko no ko lave ki ai ka tau ka liliu e a uia ke pa anga to nima ke tol walu miliona tonga pa tau pa ma fi ai ko hinga ko mai panga ko ke whakafainga maari e tau ngahi ngau e ko no tau hoka ki ai ko nga uluaki e fotu ngai senta e fa ke kau tau le kereka ko tu ko tai mini ko mau ai ngahi whakapapau e ngahi e ria ko e whai ai whakotu ai tau ngahi whare ko ni hange ko e kulawe ane nai o koe ko ngahi whare ke o mai o hange ko ngahi whare ko muri ko ngahi nursing homes ko ngahi whare ko ni e tu e taha i hihifo tu e taha i hahake, tu e taha i wahe loto. Pea mo e taha lewa, e tu ui e wabau. Ai ko ngai whare ko ni e keita katoa ia ki he ngahi kau leka ko toa pe, me i hatafu ki niu toua, pe a oi pe ki wabau. Ko kulawe ko ni e pehe e haapai ka uma a ewa moyongo ni wako ke lau si kau. Kwai pe ai tala whaka amanaki lelei pe me he eiti, mo tari pe te tau hoko atu pe. Ka koe anga ko e mau sia ko ke tokolahi koe oi kakai, tokolahi taha oi kau tau leke leka i tonga tapuni pe mo baba. Pa mau tau ka mata pen he mo ngai whare ko ni ki whakawhainga maari e ia. Ai ko project ulakia ko senta ko ne wha, o ku whai ai ngau ki ngai kere, pa mau osimau a wahe hake ia, o tu ai whare ia wahe hake i tataka motonga, pa koe tu ai whare kone o tonga tapuni, wahe loto, e tu pe ia i tofoa, pea ko houma lewa ke wahe hihifo, pea ko wawa upe i ne iafu pe. Sai, ko ngai whare koni, ko whakakaukau ko e ngai whare, ko ngā honoua e polo kalama, Ko ngai whare koni e whai ai ko ngā honoua ko ngai polo kalama. Ko tūkei ko he taimini mo hanga whatoka ngai, ko lahi ai whakautua o ku wawe e ne hake mai ko tau whanua, ko e uesia ko e atamai, kawai pe ai dementia. Pea kautui o ku kai ko kau tōlegere ka pe he taimini o ku uesia whaka atamai, ka o ku tau kau ko toki tau tōluai, i he whakatamaki whaka atamai pea mo he wawe e tau ngalo pa kautui, ko ngai tawhaaki ko ni ko hu mai polo kalama ko ni e whai ako lahi au pitoia, mo i tuunga whakaatamai ko koe kau tōlegere ka, e whakakaukau, koe pe ai ngahi ngai whai to, ngahi talanoa, e whai e ngahi whare ko ni, ki he tawhaaki ko ia ke hake ki nau tōluai, Ko e konga hono warewa ko ngahi sevesi ko e whakahokot ko he ngai whare. Ko tu ko e ngai whare ko ni, e ngai eria ko ni, ne whai peta anoa ki mua mo ki mou tolu, ko e kumi mai me kau ngā ue ki ai, kumi mai me ngahi mea lele. Pa ko e whakalele ko o whare ko ni, hange ko ni, e kau atu ai, o mai e kau taulegere ka ki he whare, ka ki he māloloa te kau tauhi, o mai ki nau tolu, ke toka ngai ki nau tolu, he whare ko ni, ko hinga, e ai pa mo Meals on Wheel, ai pe nau mea tokoni ai, pong hoa tae whia, pa uskapa tukat mou tolu, nau tolu ko nau ngahi api, e whai e ngai seves ko ni ai pa mo ngahi polo kalama whakamo uilelei, mo ngahi polo kalama ke kau tau leke leka, hange ko na ko e tau ngahi tala noa, tala tupua, o tau ngahi tala tuku whakaholo, e whai pa mo ngahi polo kalama pe, mo ha peha ngahi polo kalama, o ku whakakaukau e wahenga ko ia, o aonga ke hake aki e tau kau tau leke leka, o ku ataia ke hoko mai ia, ki he whai ako, ko e renia mo ki nau tau te nau tatake ta whaako ia, Pa koe konga hono tolu lewa, koe ngahi, koe polo kalama ia, o tau i hena i he ahoni. Taha e highlight e polo kalama whika tolu, o ku tau hangai o whakaivia, whakapaanga. Koe ate ki mea ofa whakapaanga, pa ma ai kau tauhi ko ia,
o e koutou leke leka. Ko ulaki polo kalama ni o ku whai ai whakaivia ko ia, ka hange ko whakaivia ko e o lotonga whai e he pule anga ke kau tauhi ko ia koutou leke leka, o whakafoa tu nau taulia i he kau tauhi ko o atu e Betty Blake ki he ngahi he kakai ko ia o ku mahino o nau i he tuunga fie mau viviri au pito pe koe tuunga whaingata ia au pito. Ka koe polo kalama ko ia koe hono tolu, koe tuunga ni koe koe nau ia e ulaki e ate vahe ki he kau tauhi ai kau tau leke reka. Ai e toke lawe ki ai project manager anai, ka teke nau tolu ko mau e ngā ue ono whakapapau, ko ka whahinga ni, ke ka mata ake Rocky Patch, ai e koe vahe ia ki he kau tau leke reka. Ko hono ua, o ku whia mau pe whoke poupou i, mo whare i whakatamai ai kau tauhi. Hange koe tau lau, o ku kai koe kau koe kau tau leke reka, pe ku atamai, o ku toi whia mau, ke whai ai ako lahi au pito ki he kau tauhi. He kuang hange ka teke mautolo o toi ua sia whakatamai mo kau tauhia o toi ua sia kove e tau si kau tau leke reka ka whai e tokanga lahi ke taimi o whai e tauhi o tauhi lelei au pito atamai sino mo lau marie ai kau tauhi koe hoko mai. Ai koe polokalama koe ni koe taha e fauka sia polokalama koe ni ke whakaivia ai kau tauhi ke tika au pito. Standard o performance quality au pito. Pea e mama o mea i mea koe violence mo ngahi tafulu mo ngahi ulunganga pehe. Fika hono tolu koe polokalama koe ni o kuako ai pia mo kau tauhi. Mo uilo pe foko whai e tau polokalama ai ki kau whaingata ia ko toe whanua ai ni o alu whakatau koe carers annual caregivers training. Ai e kau tauhi katoa ke whai whakaivia koe ni. Pea ko hono whaa o koe pe foki pia mo polokalama o ku whakaofa o pito hono teuteu atu ka tek mautolu. Hange koe api koe kau tau leke leka. E tala mai kau tau leke ka manu o koe ki mea whima ke ai ke whakalele i hoku loki. O koe mea o ku uia koe home modification e atu lewa ia ki application ke o mai pa e o atu lewa ai ki tafaaki ko ni o atu ki paanga ko ia ke whakalele a ke loki pe koe si tepu pe koe hu whangai whakatapu pe koe loki whakawhie maari o ki i toko taha koe ni o e tau leke leka koe tafaake taha o wao e tokoni koe ni component number 3 hange koe ni ko tau leke leka kusi osi hu whangai whakatapu e taipa mangahi mea koe ia ke whaiaki ho o tauhi o whakaata e polokalama koe ni ke mo wao mai ki stoka koe ia ke whakakakato ati pia koe whika ni maa lewa koe whakotu lewa polokalama tuaki e tatawai a whawhine mo tangata Tau lele whoki he taimini koe pe ngahi mea o mahu inga o pito ke tau wakai ki ai ua te tau fu oho tau tolo o hake ai kakai tangata ia ke maalunga ke he kakai whewhine a koe pe heni ai tau kei ke whai ai ngahi tala mahino ko ia ko hinga ke tau o tatau pe. Ko hono whakakatoa ia o ki to o mea lalahi he hoa koe ni whika aku me tau polokalama pia koe kamata atu ene ta wha koe ni ko o si whakahoko he project manager ai whakalele ai ngahi kere pia whapapau i pia mo ngahi mea whakalao pa maum pia mo kau taha ke nau whae langa koe pe mo ngahi ta whaaki ke tuaki atu ko hike apply me ke langa ngahi whare koe ni ka koe ta whaaki au tau hohoa maari e pe pa tau o maari e pe tau whakaamu koe vawe taha ko tu e ngahi whare lere polokalama hange ko lawe ki ai pia i he taim ta tau pe kua tuwha e tau paanga hange ko ia kamata koe ki whakailonga i he ahoni. O whalai atu, malo au pito. To e paspasi mai ka daki ai polokalama e kau tau leke leka pe mohona kau tauhi. One more applause for all the programs for our elderly and their caregivers. Katak pe ik minister ki he time koe ni e huat pe moha ki whakawhiawhia ko uhi pena tau katoa ngā spot he wiko o si. Pea ku kei maa whanai whanau tu pe moa ke lawa mai e tō taha ke whai pe ki whakawhiawhia pea osko ia pa toki kore atu ke tō koloa ai whetu una. Malo a pito. Koe rotongan pukia ko whakakoia ki taulunga. Whonga me pia ki nau tōru ai whanau. O ki nau tōru ko ia o nau whakaotamba ki no tauhi.
e whanua. Tōngano ki whaino whakakato e whasi e tāhine taurunga. Mormore ka e toha koloa ma e ki whakataha anga pongpoko ni lo awhito. Koe me hek whanuranga pongpongi ni. Hek ni sta ngahi potungau e ngahi ngai whatotua. Sina i tui tahi. Tapu ki he awhioa e tōu taha i o tua e tau loto ngā. Tapu pea mo e tamatu e o tonga King Tupo Wono ka umba a Queen na spau. Tapu foki ki he whare ha mo he ofo. Tapu at ke hou eke o e whonua pea mo ha mata apule. Pea o kia ia e ngā tamamahi ki he tangata eiki le whakafonga ai ampastoa Siapani i Tongani. Pea pehe foki e whakafofonga
o ATP o tau i heni. Pea ko kole ke uhufanga i he ngai whakatapu le o stala o whaki e he tau MC i he aho ko eni. Kau whakamalumalu atu ai ko e uhinga ke hoko atu ai whatongia ko eni. Oku o ngo i fia fini motu ako eni e ahoni e whakawhatongia aki au ke whaiha ki i lea i he pongpong ko eni ko uinga ko hono whakailongai a e aki nau tolu ko eni o nau whai e tokanga kina mono tauhi ai kautou leke leka hange ko mea ko ia ko mo mea mai ki ai na whakamatala atu e pule o e tawha ko eni ki he tokonia e kautou leke leka me kau whaingata ia ko e polokalama ko ia o matalahi. Pea ko e konga eni o e polokalama ko ia ko e tokoni whakase niti ka teki nau tolu moki mou tolu o ku mou iheni i he ahoni ko e kau tauhi ke kau tau leke reka. Ko e hange ko ia ku mou mea i he anga e tau nofo he family i tongani. Hange ko mea ko ia ku lawe at ki ai e pule o e tawha ko e ni. Pea mo e savea na anau whai. Ai kei mahu inga pe ki he tonga pea mo ki nau tolu o kau tau leke reka ke nau iho nau ngahi a pipe. Te kei ke tau au tau tolu ki ha taimi o ku whai awha kau ke aha ngahi api makehe hange ko ia o tau anga ki ai i ngai whanua i tua pule anga. Pea ko ngā pe nia o e nofo whakawhamili pea mo e o ngoi ko ngā tolo ene ngahi tamai, ngahi whae, o e kua hili. Na anau, tokanga kina, ai whanau, ai makapuna. Ka kua au mai ki ha taimi, kai ke nau kei lawa. Pea koe ke ngalo e, manama kawa ia ko ia, i he loto e tonga. Whanau mo whanga mo kupuna. Pea ko ia ai tokoni lewa pea ku whai e polokalama ko e nihange ko e mea ko whakahatu ko hono whau ai polokalama ko e ni ke lava pea tokanga i kina ki nau tolu i hangai senta he taimi aho ia mo ki nau tolu ko nau tokanga i kina ki nau tolu ke angi ha nau ki i senit ke nga ke tokon ke tek nau tol pa ia me ngahi ako hange ko ia ko whakamatala tu pa tok to lave at ki ai project manager i he tawha aki ko e ni pea hange ko ia ko e mea ko whakahatu tau ngo i fia ko inga ko tokoni pe mo ofa ko fai e panke whakalakalaka a Asia kai uma a e pule anga siapani ko inga ke whakapaanga ai ngā ue ko ni pe o fai e whakamalo lahi atu tangata eki whakapafonga e ampastoa siapani pe pehe Polwin pe mehe panke whakalakalaka Asia o ia e whakamalo lahi pe pehe peke pule anga tonga o kau o kuia e whetaki nima ko e uhinga ko e polokalama ko e ni. Kwa e amanaki ko e whakailongai ko e o e ki polokalama ko e ni ahoni hange ko ia ko whaihono whakamahino atu ko e ki polokalama ko e o e ahoni ko no whakailongai ia no kamata hono o atu ai ki se niti kia tek mo tolu kau tauhi ke kau tau leke reka. Pea au kwai ai amanaki ko ki tau tolu ko toa pe au tau kau ngā kau i hono tauhi o i kau tau leke reka. Mo tokanga i kina me pule anga me ngahi kolo kau taki lotu me ngahi whamiri te tau tokoni ki he pātolo akia e polokalama ko e ni
ke hoko ia ko hapolo kalama e tu uloa I ho tau ki I whonuan. For the benefit of the non-Tongan speakers, I will give a speech in English so that we share with you the program, what the ministry is trying to achieve through the generosity of our development partners like the Tonga, the Asian Development Bank and the government of Japan. It is indeed a great pleasure to stand before you today for the official launch of the Caregivers Support Program. This marks a pivotal moment in our commitment to the well-being and dignity of all Tongans, especially our cherished older persons and their dedicated caregivers. Caregiving, predominantly performed by women with love and dedication, presents significant emotional, physical, and financial challenges, often involving personal sacrifice. Addressing these challenges reflects our core values as a country. The government of Tonga is committed to ensuring our older persons live with dignity and respect. This commitment is embodied in the main project, the Integrated Aged Care Project, designed to improve and expand aged care across Tonga. Today, we launch a crucial component of this project, the Caregivers Support Program. Implemented by the Ministry of Internal Affairs and generously funded by the Asian Development Bank, the program directly addresses the needs of our vulnerable carers and also with assistance from the government of Japan. The Caregiver Support Program takes a holistic approach designed to recognize, reduce, and redistribute caregiving responsibilities. It includes vital support like a pilot financial allowance, a small token of the government's deep appreciation for the sacrifice that caregivers make, choosing to care for loved ones over other opportunities. Practical home modification help, comprehensive aged care training, essential counseling, promoting gender equity, and lastly, improving access to necessary aged care equipment and supplies. The launch of this program reaffirms our collective responsibility to care for one another. It is a testament to the strength of partnership and our shared vision for a society where everyone is valued and supported. As we embark on this journey, it is our responsibilities as stakeholders, government, community and church leaders, families and individuals to embrace this program and contribute to its success. Let us work together to ensure our caregivers receive the recognition and support they deserve, and our older persons living fulfilling lives with care and respect. With heartfelt gratitude and great optimism, it is now my distinct pleasure to officially declare the Caregiver Support Program launched. Malo apito. Wamala te iki minister I he lava ai launch peko whai longa I o e polo kalama mahu inga koe ni. Ai kai ke to e whaloloa, ko le heni ke hoko atu ki he program manager, ai ko Manu Manwhetoa, ke hoko atu ki he whakaiki iki
o e porokalama koe ni. I would like now to call upon the project manager, Manu Manfetoa, to present the meeting with the details of this program. Manu Manfetoa. Kore peke u whakamalomalu atu he talawa tapuku o kamata ki e whakatahaangani. Kai atamua mo e mutua koen ke whaitaki talatala noa e whakate fito, me whakate fito pe ia ki he ki polokalama koeni o e ahoni. Aia ko e tokoni, whakapaanga ki he kau tauhi ai kau taurekereka. Ko tui peku mahino au pito ai ngahi waa pia hange ko e whakatau kei ai tare kita e potunga ue ki he kau taurekereka. Ai proseki ko ni o ku matalahi au pito. Kompoute ni tolu pe ko konga lalahe tolu ka ko e ahoni tau nofo taha pe hange ko e presentation na e whakahoko tau nofo taha pe ki he konga hono tolu o whakapatonu pe ia ki he ngā ue ko ni ki hono tokonia mo whakaiwia o i kau tauhi. Te uki i lawe si ipe ki he whounga ko ni na e kohinga na e te ria nā hatala a mua whiwhiri kohinga ko e ngā ue lahi e ni whawhalangilangi pia kakaki ngā whaingofua tau te whita ku whai hono whiri o i kakai. Pa whambe ke whakamahino he polokalamani he pongpongini ko e kamata ko ni ko tau ko kamata ko e polokalamani o ku kalasi ke kehe tolu e taurekereka o e kau whainga tāia ka kalasi o ku toka po nau tori o ke nau te lava whai ha tokoni ki a te nau tolu whi mau peha taha ke tokoni. Wai mo e kalasi taha o ku ipe ko e kalasi tau pehe ko e kalasi lotoloto ia kalasi pe ko nau o taurekereka kau kei malawa pe o whai ngā au e whakaaha mo whanki ngā au e ko ia. Pea whika hono tolu rewa e kau taurekereka o ku nau kei malawa pe te whakatātā pe MC a Eleni o nau lawa whai ngā mobile au pito whai ngā au e ka ko ia. Kai kehe, koe pongi ni whamore koe peke te tau whemaino aki koe polokalama koe ni e whawhalangilangi o ku whakate whika ulu aki i te whito i he kakai i kau taurekereka kua nau toka. Te tau koe whika whakakātoa au whai ku anga ofa pange e sia ka ma siapani ke tokonia he kau taurekereka koe toko whange au ni manoa. Koe whika koe ni ko mau he ahoni ke na whai ngā ue ki ai pea koe whika koe toko te au tolu nima. Koe ahoni te tau whakailonga i pe ai ni ihi koe unga koe taimi mo te polokalama te tau i uia te peha ki ni ihi ko mahino ki whakafofonga i mai e polokalama koe unga koe sio ki he taimi. Pehange ko kulau mo whakamore pe te whakamaala ala pe ai whounga koe whounga na e hangi koe lau ai tare kita na si ai pe lisi ia e pureanga na e fie mau ia ki a mautolu ki mauto e foki o whakapapau e lisi ko ia. Ko hinga na whai ku ala te wahe e tako ku si malolo pe kia toko taha koe. Te mga whamatala kehe pe na ko mo ui pe ko hil pe ko e toko taha tauhia pe mo no tokoni pe mo e taurekereka. Pe mena osi e fui prosesi wha vilo ai a tonga tapunio kakato vilo ki wawau pe o mai rewa ki heni o whakatatau ki he fui whounga ko ku whai a kono sivi i e tolu koe ni. Aia ko toko te au tau nima ko ku o tau pehe ko whiri mai koe mo tari he komiti pure ai proseki koe toko tolu nima e ko lava o whapapaui o nau i here volo koe tau potaha ki o lunga kau toka koe peki nau te lava o whai hamea ko nau kau tauhi pe hango lau koe kau tauhi o kau toka ko ienu tau whakapate whito e he ahoni whawhalanglang ka mai ai whakatahaanga whatonga iang e koe osi e ko tau whika ko toka whangeau ni manoa o ku whemau o ku mea ofa mai koe ai pangea e sia ma pureanga sia pani pia mo e pureanga tonga ke whakakakate fo i whika whangeau ni manoa ko nego te au tau nima ben ai kumahino mai te mauto e vilo to wai pe mo e lisia ko o sitari ka kuai mo whangi i mea ke whakapapau i pe ai alohake ko whi round hono ua ko takai hono ua alohake e taurisi he tau pehe pe ko he kuatataha mihen mau do e foki mai mo lisi ko koloa ke whakakakato
ai fo i whaangia ni manoa o ku tokonia i he proseki ko ni ko programa tokoni ko ni hange ko kulau ko whaka ampe ko ngahi benefits e ko tuna silawe kai e tare ki taia ai ne ono na e whaka asi mai he presentation aku me kau kia e ngahi wahe ai ko wahe urakien tau ko grupu urakien pe e me tau foi grupu no te mau ngau te kia ki whakakato mai ia mo tol mahalo pe na o fa ka ke tak whakakato fi kakato ko ni ko vai vika ua leo ko hange ko lau kan nei whakahoko i he tare ki ta ko tokoni mo ngai whare i whakaatama ki kau tauhi pe hange ko nei whakalawe ane nai mo lawe i pe ko e taha palparema tau kau tauhi ku nau whea mo e ki nau toi kau tauhi to ki kau toko reka ni ihi o ku kaike nau holo le rei hono rea whakamooni a totonu o ku ai na whikuki me ngai whainga taa whakaaho he ngau aki koe hoko e nau ngau e whakatauhi au whai pia koe counseling koe ni koe no kumbiha kau whare i whakaatamai me whare i ke hunga ke nau toko nia si ni ihi koe ni ko nau wesia wesia pe e wesia ko hunga koe nau whakahoko whatongia koe ni o whai ki kau tau reka pia whika tolu pe koe polo kalama ako ai aku whaka ngau e patonu ai ai proseki pia mo e TDI ke nau hanga o whaihono ako i e kau tauhi ke ngai tape ki heno ako ina toko whikinga ke nau whe alu e nau tuunga whakanga ue hango e whakatau kei ai tare kita ke tuunga maalunga mo to tikang te ngai tape to tikang e ka alu ke te nau lawa o alu ke tuunga koe ka pau e au ke tuunga wale level certificate level uraki certificate level ua pia hoko e ko nau mo uianga hange pe ko mo lawe i o ka ke loko hoko e ai ngau e whaka tauhia ko ha hange ku ki loko manu ki ina ia pe ha ke hafu fe sio ke ka kai ke alu ki ka whaka amu e proseki ko ni mo mono kau ka development parties ke whaka ai ke hoko ni ko mo uianga fu ke lahi no whaka hoa ki muria kau tauhia ko tu mari e ko konga pe ia e whinga ko e proseki ke whaka aivia pea mo teu e tau kau ke kiwes, pe tau kau tauhi, kai ngata pehe nau nofo taha he tau whakalere e nau whakahoko whatongia, ki ho tau ke he ka kau taure ke re kai tongani, kai he ilo, na hoko koe mo nau mui anga he ka hau, nau kumia ngai whainga maari ki muri. Kai ko ia pe ka wai ngahi nau, na lawe kai tare kita, o kua whema o ke mai ngahi nau, ko ni koe whaka, pe ngahi nau ko ni ai aku, o ke iai e tau pehe whakatata pe, ko he taipa, ko wheelchair, ko e mohe anga. Koe ngahi whakakaukau koe ni ke lele loloa koe a sentata. Osi koe langa koe senta. Pa hanga rewa he proseki o provide mai pono whaka kumi mai ngahi nau koe ni o tuku ke senta. Koe whamolmore he kai ke tau he tae totonge ki nau koe ni. Ka iha totongi o ku tatau pehe half price. Ko toan, kunga ke malawa he kau tore gereka. O nau kau tahi. Ke nau afoti ono kumi ko loa ko ni whakahoa ke nau alu ke ngai senta mo mia ai ko whakaukau ia whakahiwia whikanima ka pau mamafa ko tau silo pe mamafa ka pau te hangarewa he proseki whakaai ngahi whakatau me ngai mikoloa ko ni tuku ke tau senta ko ki se niti ko e tānaki me ko whakaamu ia whakawhalanglang ke ne lawa pe toko ni e hoko sustainability ko e proseki ke lele loloa pea ko tui ko e tāpua ki e ta. Ka ko whakaosi hange ko e lau kona a tare kita. Ko e whikaono, ko e whakaamu pe ke whe whakaai ai whe ngāwe aki wāofi i he tā kau ke kiwes tangata mo whe whine. Pea hange peko tau whanongoa, kai ke whuloko manako e ka e tauhia e hoi tangata. A mi mei ko e whangai whaamiri pe. Ka whaamu e polo kalama ko ni ke whakaivia, ke ta hanga o to fo i a wahe ko ke pehe ko ke tauhi ko mea pea whawhine. Pea whakaiwia ai, a ki nau tolu, ai kau potential ke nau hoko ko kau tauhi, ma ai kau tore ke reka, tau te whito ke mātua tangata. He whangai ko kulau, ko tongani pe whae ki whanga tangata ko ia. Ko muri, hoko e tauhi ia, ko fumatai ko loa mahau inga, pea mo e mau anga silini lelei, ai tau ka inga. Kai kehe, te u whoki mai he, ki hono ui atu, ai ni ihi, ke nau si whakafofongai, ai tau
hono kamatai, hono whakailunga ia ki hono kamata e tau polo kalama ki honi ki hono tokonia whakapaanga, ai tau kautauhi, pe te uwhakawhi i he ai tarikita, kene mua kaangarele mi o whakeange ai whanki sila ko niko e ho ngahi area pau, te tau whakamooni mo area pau, ko ni whamore ko hinga pe whapapau i pe kulele lorele e tau ki ngā ue, o lele lo loa. Ki ewa nā tau lata pe tau ki ngā ue, o ngā tape heu ke kahau, pe ko mahina hau ko, ka kuai pe pau pe ki area pau, pe ko kore e duen, whamore kau tauhi. Te whia mau tuki hanga nā tolku nau heni, ta nā tolku whanongo mai he ope, e whia mau ke o mai ho IT, ke o mai mo ho tohi pa, mo akauni pangke, mo i pangke o kiai. Ko hinga koe, ko tokoni ko ni, alatu hanga tonu pia ki ho akauni. Pia ko ia ko kore atuia, a whikao ki mo ki tokoni ko ni ka te hu, kamata atu hono ui mo whakawhia e whawhalangilangi, ngā rerei be mua, ke whakiange ai ki tohi area pau ko ni, o amanaki ki e te ke whakailonga i aki, ai ni ihi pe koe ni ko nau si ne whakawhei ke lawa mai ke hunga ki ta whakailonga i polo kalama koe ni. Ko Caroline Fetuani, pasi mai, kataki. Ko Anilona Onesi, Haniteli Tuitekei, Cecilia Finau, pea mo umukisia Havili. Malo ing milita whawhalang. Kata kita lagi pasi-pasi mai. Ko ki nau tolu ia, nau wheilau e taimila. Ko ngā koe tauhi, mono tokoni e si tau kau tau leke. Hange ko kulau koe, kai koe whakafofonga pena si o mai ko ngā koe taimi mo e tūkunga e aho. Ka koe toko whaange au tupu, o whai hono tokoni ia. Te tau ka mata pehen, he ka ni ihi o kunau si toka. Pea ka aua tu ko osi e ni ihi unau toka u ikai ke mau e whika. Te tau ahake lewa whai kulupu hono ua. Te koloa peke mau ka kato whika ko ni whangeau ni manoa ko tuku pā e ATP, pea mua pureanga siapa ni, pe mamu pureanga tonga ke toko ni. Ko tui, koe kakato ia ki presentation mohono whakailonga ai, mai whakamalo ai pe, ko hinga ko he imotore si kau tauhi, ko lawa mai ki whakakakato e polo kalaman, lewe malanga. Whamarot ka man, whamarot ki whakalanglangi, ai lawa ai konga koe e tau program pongpong ini. Pea whakahoka tupe e whakawhalanglangi, me aneaf ki he ahoni, i he lis koe na e lau, toko te au tonu ni ma, upe kia e toko ua. Ma whenga mo pisila, ke whai whetu take kau tauhi, pea whakahoko mai, ko pe kia ai tōrikere kakoia. Ai koe ngahi ngāu koe ukwhai, o ko whai be wheturi turi, pea mo taimi. Pea koe ngahi whatongia ukwhai i he ofa, whai i he tauhi, whai i he ngahi taimi keke. Hange pe koe programa koe ni, koe konga si i pen, o ngāo e ukwhai ke whakamalo, mo whakahounga,
ai ngai ngau e whai, ta e toe e kea, i ngai wheitu keke. Ai ai whakamālolo to lai, whakamālolo to hounga, i he polokalama koen ko tawa sia he whiawhini. For the next part of our program, we would like to give an opportunity for one of the caregivers to come and say thank you. Aia ko ia whawhawhonga heni, ko mele Makeleta Lupe. Lepa. Oh, sorry. Makeleta Lepa i hoktua ke hauwhai haki i lea whamalo i he polokalama koen ko nā wau sia. Makeleta. Ko le pe ke ufanga e whakatapu ko o sa nā whaki. Ka tā mo au ke u whakafufonga i atu. Ai kau tauhi api, pe koe kau tauhi vai vai, pe koe kau kea kiwa, pe koe hange koe lau koe ai wholofola, koe kau sewa niti wharenga mamahi. Pongpong koe ni. Ko ki mau tolu ia. O mau lau ai aho koe ni koe aho tāpuaki. Tō milangi. Ne kai hoko noa ia. Mea ko toa pe o ku hoko, mo ne lau there must be a reason. And there must be a purpose for it. Koe ahonia. O mau tu peke whafufonga ia tu ki mau tolu ko toa pe. E mau honga ia i he ofa ko whai mai. Koe ofa tō milang. Tau hange pe koe kakai Isleli. Nofo pe mo una o ki ai o tua o ku mo ui o tau lotu ki ai. Koe nia whakatafe mai, whakafou mai, i he pureanga siapani, he panke whakalaka e sia, kai umaa e pureanga e tonga. Koe whika e tolu, koe whika monu ia. He unau tuu whakataha, ke whai hono tokonia, si ikau masiva. Koe lea peni me hea usia. Ko au ko nofo me ngā ue, he eku retired, i he tau honongo fulu me he TCC. Honga ia i he mo ui e mau fine eiki, malolo e mau tangata eiki, mau ke iako kotoa toko walu. Te kai hataha ngāwe, kai kia ngāwe fine eiki. Ko ne ngāwe peo whai, ko hape e ngāwe e malawa e hono ni mā o mao haki se niti, hako i aki mautolo, toko walu. Pe ai honga ia ko ia, pe talu pe e tau whatu atongani, moe mea koe whetokoni aki moe whetauhi aki. Mea koe o ngo i ofa, ki he tamai moe whae. Pau pehe e ia te mautolo. Ko ia ai ko kaluse whai e mea nai ton ke utoi hoko atu ki ai, ka hu foki ki api, toka ngā e whine ki. Kono tau hiwa whani i sune. Mo tolu koe ko se whine ko ia na him whaka osi koe i kolis fe whine. Une kei mau pe mo ui kau koe ke ntoi lava whaha ngā ue. Koe tau tu koe ko mea pe mau tokanga ke ai ke ne mau mea tokoni. Ko uhi pe ke whaka ene mo ui lelei. I he ngai tau lahi koe. Pau whawhetai pia e mau mo ui pia ka pau ko o ngoi e au. O kui ai ki maa whewhea ki nau tolu koe i api u tau hia api. Koe ngawe ia koe ia koe ngawe houa e ua wha. He ku te toe a he po uri i ha taimi o nau tare i he fo i akau ke folo i he mea ko toa moni au koe ke houa e ua wha ia koe ia o koe ke whaia malolo. O sang pe ngā whapuri a ngā ia o kei taimi o te hao mohi. Koe ngawe ke kau vai vai it's a 24 hours. Ai ngawe ke pia nei nei ke o tau kakai o taisi i kau muri ko uhi koe ngawe lahe ku alu hake moe ita. I he toonga mo ui o ku te whehanga hangai moia. Ka koe ofa o ku ne hanga ka pui. O ku iai e kelesi ai o tua. Whakakakato ake mo ui ke whai hono tau hia. He nai kai ke te mei whewhine mo tangata he ngai aha koe ni. Koe tu anga e whai. Pa koe iai ke kuhu atu koe ke tau he whine eki. O wāre au whetu taki ange. Ke uha o iai ki savea. O ku ngari whakakata. Panga hiwa noa i he mahina. Paupe he whawhetai coming from nowhere. He nai hala a tāpe ke ai. Hano whakatoka ngā i e kau kea kiwa ia. No. Nai whai aki pe ai
tau tō o ngā whakatonga whi tauhi aki, ofa, whawhamiri, tamai mo whae, whakapaapa ke tamai mo whae. Pe hau kia tuunga ku whai o mai ki tola hiwa noa. Ka tau whakaukau even my sisters from overseas, pe hatu it's $90 per month, they laugh. Pe au talangi o ku lahi ange ke rese o tua i he paanga hiwa noa. Ko whai aki pe ofa. Ko au ia koe ke ulau paanga. O ko ulau au ko hoku tāpua ke tau he whine eiki. Pea moha toi taha pe ia. Ko hi ko te alo ngawe paanga. Ko taimen ke te hao ngawe. Ngawe e toi tāpua. Whare ngā mamahi. Ngawe whakasewaniti. Kato aya. He taim ta tau pe. Ko whakaukau te upā ka lawa au ia. Au te eiki. E te umate au te ke mate whine eiki. A hange koe ni ko ufokotu utu. It's true. Oku mo oni. Ko hi he wau ia. Tau puke tau te maha kehe kehe. Pea hanga pe au ai ki exercise. E whiaf kotoa pe ko lue. Lue pe halatahi. Ko hinga pe ke wongo i pe ke oa iaha taimi. Ke whainga tā i au ko sio au ke he whine eiki. Ko eku pehe e whanga ofa lewa he. E li aki lewa he whanga sisters ko i muri. Ka eo mai o tau hi. Fefe ke usikalu se vai. So, ia te au pe ia. Ai lewe ki timetable, taimi kai, koe walu pong pau ke kai. Taha, hawhet, o te laka ki he taha, kai ho ata. O no e fiafi kai, malolo. Paku tui ko ne te taimi i paku wanga lewa ki hai. Paku, ia ipe mo toki taimi ki te malolo, te lawa ki, lau e te folofola, te ahe hinghengi. Kako whamalo au, whamalo lahi atu ka mou tolu kotoa pe. Ek minista, ka maa CEO, Luisa. Manu, ka maa siapani ka pehekia. Pangke whakalaka e sia. Moane tala e folofola. Tala koe mo te ki ai ka e seta. Uhinga ho ihe na koe ahun. Uhinga ia mo ihe sea for a day like this. Ke si lawe monu ai ki mautolu koe ni maulalo. Fai yang ha tau. Pea whakatoka ngā. Pea mo oni pea ko wau sia pe e au. Wei taimi utangi mai a koe hau ai ka waiwai he whiriwhiri. Hori ke inu e. Tara mau whehi ai. Whenta. Hiki a mea i ke ha. Sometimes ki te ha paanga ia ke kumi mai. Ka koho mou toko ni. To o ate ko ngā lahi ia. Ai whie mao ko ia ko hi o ku whainga maari. Pako ia ko whie pea. Ia ki he ngāwe a koe ni. O whamalo lahi atu. Wau ko tau pe mo whia mo pe whawheta i sisu, whamalo atu. I he whaiange, ai nofo e kakai isleri pe a whakatoka ngā i ke whawhanga nau te ria na nau toi whoki ispite mo i kau i koane. Pe ako tui, blowini, ka umae pule anga se apani, ka umae tahinde ko me pule anga tonga, minista. O mo ai ngata ni, ai ke whakautu, seo atu ke whakaofa, mautolu e, whai pa whakatoka ngai. Moni ko iai e kau tō vai ko hiki atu. Kau i nau tolu kon kei mao e mo ui. Let it go. Tuk te nau enjoy e mo ui. Tā mai e tohi kohe leti. Fia hao kei mao e mo ui. Let them enjoy life. I kai mo tolu pe ka neongo pe ko mau vai mo ki mau tolu ko niko vai ho mau iwi. Kau hange aho ne au te build up. You keep our strength and power. Te whakaloto lahi ki mau tolu ke mau te whai whakaututuangi. Ai ngawe. Ko iau whakamalo. Ka jaha lea whiunga. Ko whakamalo pe mo whakawhita. Malo. Malo bito Makereta. And we now come to the end of our program. Project Manager Manu Manfetoa will give the official vote of thanks. Pea oskoia, pea kore pe ki he whai whekau ke ne keresi ai tuko e program boini. After that, we'll ask the Reverend to close this session with a word of prayer. So, Manu. Toi whakatuloa tu pe whakawhilangilang. Pea kimua pe ke u whakakato atu e whakamalo. Au honga ia pito he rea nai toki whakaosi. Makareta ka ola repa. Ko ki tāna ke pe o kai ko e tola hi wanoa. Ko ki tola te au.
ai ki toko ni. Kai ke. Ko tawa umai ki he konga whakaosi o e tau polo kalama. Pea ko upuke whenga maari e koen. Ke whafofonga i atu ai Eikminster e potu ngā ue. Pe ki he taine CEO, kautari ki ta. Ai whakamalo loto hounga mo on. Kia te ki mo tolu kotoa pe. Kua mo tuku taimi. Ka mo mea mai ke whakakakato. Ai ki polo kalama. Ngari o ku hā ngari. Kai ki fuloko ngari manakoa. Ka koe loto kua wahe i he pongpongini. O tau iloa i e mooni. Mo e mau inga ki polo kalamani. A whonga i atu ai whakamalo makehe. Ki he whafofonga o ATP. Miss Pauline Whaotisia. Pehe ki he whafofonga o Siapani. Ambassador Siapani ki Tongani. Mr. Taisosi Tosiyuki. Ko hinga ko e ofa au fuato. Mo e polo kalama o e bongbongini. Na ika i mei hoko ia mo oni. Kana ika i toko ni koe ni. Whakamalo atu. O kwa e whakamalo. Ko hinga ko e ki motolu. Ngai kau ofisa kolo. Kau pure whakawahe. Kau toure reka. Ne mo tapa mai. Ko hinga ko whengawe aki. Ko ngawe in partnership. Pea mo e proseki. Pea mo e pure anga. Ko hinga ko e polo kalama mau inga koe ni. Tumu e whakamalo ni. O atu ia ke te ki motolu e kau tauki. Ko e kolo ai, ko tuku mai me whai whekau. Ki mo tali o ki homo ui, ko e kau sewaniti. Whare ngā oe mamahi. Pea whawheta e mau koloa. Whakamalolo to hounga atu. O ku ngāri kātuanga ho tau aho. Pea makatuunga ho tau aho i he pongpongini ko ki mo tolu. Malo e whai oskia verenga e ngahi ngā oe. Ki ono tauhi o tau kau tōreke reka. Pea malo e tuku taimi, ka maulawa mai ke whakakakato e polo kalama e pongpongini. Ka malo foki ke he timi ngā ue, ka mai timi ngā ue koe ni me he mia, SPT, koe ngā koe ngā ue tae mamotu, tae mamohe, koe ngā ka lawa whakahoko e polo kalamani. Wa te whamalo lahi ke te kumotolu, timi ngā ue, me PMU, ka whama ai timi koe ni ai tarekita me e potu ngā ue, SPT ki he ngāwe whitāki nima o lawa i ke tau ikuna. Hange pe koe na tau whakaamu ki ai, na tau whakaamu pe ke hoko e ki polo kalamani, ki ewa na rerea ki e amanaki o pehe ko whakatupu ka amanaki, kai tuku ke tau talatala noa lelei pe mo e kweni ihi, wina tolu whakapatonu e polo kalama koini. Whakakatoa, ua e whia, au whonga e to e timi koini he PMU, kuni tokanga kine proseki, e whakamalo mo lo toho unga, mo e whakaamu nai. Mo tala monu atu, si kau no nau tolu, ko whamakatu unga e polo kalama e honi. E kau sewa niti, whare ngā ue mamahi, katauange ke mo hoko atu e ngā ue le rei, ko mo kamata, mo e manaki le rei, ki ha tonga, ki ha kau taureke reka, o mo uile rei ange, mi haka tauhi, o nau mo uile rei, pia nau fie maari ke whahako e nau ngāwe mai kau tō reka pia goe amanaki e sektoa koe ni whawhalanglang tō au whae ki atu. Māloa pito. Kamore more me mua kau tō e whahakua te reani i he lea whakapala Britania. Ko hinga ko e tau for those of non-Tongan speakers, please allow me to deliver this speech in English. A very good morning to everyone and thank you for being here this morning. On behalf of the Ministry of Internal Affairs, the Government of Tonga, I want to express my sincere gratitude to all of you joining us celebrating this significant milestone, the launch of our Caregivers Allowance Program under the Integrated Aged Care Project. This initiative is a testament to our shared commitment in ensuring a dignified and secure high-standard future for our carers and elders in Tonga. A special thanks to our Asian Development Bank, Government of Japan, and the Government of Tonga for your invaluable contributions. Your vision and generosity have made this dream a reality.
We also have a huge step to our organizer, the PMU, and SPD staff for their tireless efforts in making these events possible. Again, to all of you, thank you very much for your unwavering support and for believing in the power of this initiative. With your combined efforts, we can create a brighter future for both our elders and carers in Tonga. Malo Aupito. Ko le pe mua ke tau hiwa pe ko himi ko ni bespeta ke tau lotu tuku nga we atu nga fai fina ngalo e tamai hala ne fo wai ho tau e ki tau mono se vaniti ma fiu mau fa fitai atu tataki ko fai mau ikuna e fatongia e pongpongi koini o toho kitahi e polo kalama koini ko kamata e mau folaua e polo kalamani vaha noa o tua kai ke mau lave ilo me petahu mau ilo ko o tua lava mea e afiona u ke mafai ke whakatu uta ai folau ko kamata e aho koini o tua mau fa fitai la ai hang kau se vaniti Pure anga tonga mea henia e minista o mia. Ka mai pure anga siapani he nia ia fafofonga me ofisi. Ka mai fafofonga me panke whakalakalaka e sia. Mau whawhetai o toa ko kau ni manga au e koini. Ko nau mafola. Pou hoko ko kau se vaniti. Ko hi ko kau toka vai mo kau whaingata ia i ho mau pure angani. Mau whawhetai o toa he tataki ko whai e CEO o e potu ngā weni. Kau mai tare kita, kau mai taki ngā ue, kau mai kau ngā ue ko toko toa pe o e potu ngā weni o toa. Mau whawhetai la. Ko higa si kau toka vai. Ko e mau koloa eni. Nau tolo ena nau ngā ue ho mau whonua. Ma ho mau ngahi whamiri, ho mau siasi, pia mo ho mau pure angani. Aho ni ko whai a e toka vai. Whawhetai. Uiai e kau se vaniti. E kau nanga ko nau tu hake ke fai ha tokoni pa mo pou fai ho nau tauhi ko ene singai foi nga hau ko lolo ko ai ke ho fanga hau amana ki anga ene si kau toka vai ka mai kau fai nga ta ia ko to pe ho mau fonani ko mau lo tu i fo mai mo a ho lau mare fa mal pa ke fai ta pe ke na mau mana to si toko ko hiki atu si kau toka vai ho mau fonuani mau fanongoa he pongpong ko ni o tua tu pe mua no ngai afion tu pe ho fie mari ki no foloto i he loto fare pe mo family ko ni o tua eiki ka mea atu e minista fa lang e pongpong ko ni mai fa fofonga me he office puleanga siapani mai fa fofonga me he pange whakalaka e sia ka masi kau toka vai ka masi kau tauhi ko toa pe tu pe mua toa ke mau mea fai ta pe kina ka matole he lau mari a fiona fa ka to mai lot mo hu ko hake atuni e keresi o tau e ki ko sisu klai so falahi a toa ko tamai fe mo lau mari e ma ni no fo mau a o fai a te mau tole he pong ko ke fai bota ngata amen.
lau kata i e proklama ano whata e proklama whatataha e toka kina e koutou reka o e whanua. Ne whahako e proklama e pongpongini e lotu e whiwhikau viri waka. Ko rea taitarini whahako i e polotu whanua paunga ko e pulelahi o e potungau e ngahi ngau e whalata whanua. Ko ripote ngahi kongkonga larahi proklama tokoni ki kautauhi o e koutou reka. Ne whahako ia e tarekita SPT, Luisa Manofetoa. Ko e whinemune ne whahako ai whameite, pe koe taolunga ko ia pongpongini ko losmani fuapau. Mea e whawhi whangalangi, a koe Ignista potungau e ngahi whalat whanua, ono po sina i takala tuitahi. Pea hoko toa e ki lea, ano whawhunga e koutou reka me kautauhi, ne whahako ia e mere makareta lepa. Ko rea whamalo ni whahako ia o taha ni tonga e project ko ni, ke project manager, manu whitoa. Ko e ngahi tokoni ko ia o pongpongini ni kawai no whahako o e wahe, ko mawhuka e tokoni ki whawhare i ki whatamai ki nau tauhi ko ia koutou reka. Ko e proseki ki no proklama ako, mawhuka no whanau ki nau toko ngai kina e koutou reka. Hofua ke toko whangeau ni manoa, e nau lawe monu i e proklama toko ni koni e mehi ATP, ka mawhuka ke progranga ko ia Osiapani. Ne mehani e hofonga, pa mehi pangke whalalaka ko ia Asia, a Pauline Fatusia, ka mawhuka whafunga ko ia progranga Siapani, a Mr. Yuki. Pea mai ka kata i pe proklama ko ia o e pongpongini. Whatanga pena takirea te proklama. Kia tapa pea kuki mama e hui. Le te owa whitponi ma ka mawhoki. Ai, tau pea si Facebook a Broadcom FM whitponi ma broadcasting. Whanga te kau whatangia ko ia o e pongpongini. Me he holomoritoni. Repete ki sina ka mawhoki a wepi junior lea. Ka o misak whamokioa. Ka mo mea tua whatu.